munyemerere tubane muri iyi video igiye gusobanura Victory Day yizihizwa buri mwaka mu gihugu cy'Uburusiya, aho turaza gusoma amateka yanditswe twirinda gushyiramo amagambo yacu kugira ngo twirinde kuba twakoresha amagambo yapfobya cyangwa se yagoreka amateka y'iyi Victory Day yizihizwa buri mwaka mu Burusiya. Victory Day ni umunsi umwe mu minsi ikomeye cyane mu mateka y'Uburusiya, wizihizwa buri mwaka tariki 9 Gicurasi, hibukwa itsinzi y'Abasoviyeti mu ntambara ya kabiri y'isi yose ndetse no gutsindwa kw'Abanazi. Uko byose byatangiye mu 1939 ubwo intambara ya kabiri y'isi yari itangiye, Adolf Hitler n'Abanazi bateye Poland. Nyuma yaho Ubudage bwaje kwigarurira ibihugu byinshi by'i Burayi. Ku itariki 22 Kamena mu 1941, Adolf Hitler yahisemo gutera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti mu gikorwa cyiswe Operation Barbarossa. Iyi yari imwe mu ntambara ikomeye cyane kandi yiciwemo umubare w'abantu benshi cyane. Dore impamvu Hitler yahisemo gutera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Hitler yashakaga gufata ubutaka bunini cyane bw'Uburusiya, kwiba umutungo kamere w'Uburusiya no kurimbura Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti kuko yabafataga nk'abanzi bakomeye cyane b'Abanazi. Yizeraga ko ashobora gutsinda Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti mu mezi make cyane. Iyi ntambara yaje gukomera cyane kuko ingabo z'Abanazi zafashe ibice byinshi cyane birimo Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, ndetse Abanazi barakomeje kurwana cyane kugeza ubwo bageze na Moscow. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane Abanazi baje guhura nacyo. Baje guhura n'ubukonje bukabije cyane mu Burusiya, ndetse baje guhura n'ikibazo cy'intera ndende, ndetse n'ingabo z'Abasoviyeti zari zaramaramaje zivuga ngo tuzapfa, ariko zaranze gutsindwa. Intambara ya Stalingrad, imwe mu ntambara zahinduye amateka yabereye muri Battle ya Stalingrad. Aha niho Abasoviyeti batsindiye bikomeye cyane Abanazi. Hapfuye abarenga miliyoni 2, ndetse ingabo z'Abadage zarengaga 300,000 zahise zigotwa. Jenoside, inzara n'ubukonje byari byinshi cyane. Abenshi bavuga ko ariyo ntambara yahinduye intambara ya kabiri y'isi, dore ko Hitler yaje gutsindwa. Nyuma y'intambara ya Stalingrad, Abasoviyeti batangiye gusubiza inyuma Abanazi, ndetse Abasoviyeti baje gufata ibihugu byinshi Abanazi bari barigaruriye. Bageze i Berlin mu mwaka w'1945, ndetse ku itariki 30 Mata mu 1945, Adolf Hitler yahisemo kwiyahura. Naho ku itariki 8 Gicurasi mu 1945, German Instrument of Surrender yarasenywe. Ariko kubera amasaha yo mu Burusiya yari yararenze saa sita z'ijoro, Abarusiya bo bahisemo kubyibuka ku itariki 9 Gicurasi buri mwaka. Niyo mpamvu Uburusiya bwizihiza Victory Day ku itariki 9 Gicurasi. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zatangaje ko hapfuye abantu benshi cyane. Abarenga miliyoni 27 bapfiriye muri iyi ntambara, harimo abasirikari n'abasivili. Imijyi myinshi yari yarasenyutse: Leningrad, Stalingrad, Kiev, Minsk n'iyindi. Kuko Victory Day ari ingenzi cyane mu Burusiya, ku Barusiya benshi ni umunsi w'ishema rikomeye cyane. Uyu munsi ukaba wibutsa Abarusiya kwitanga kwa basekuruza babo, kandi bavuga ko bakijije isi Abanazi. Niyo mpamvu buri mwaka haba parade za gisirikari, tanks, misile
n'indege z'intambara n'indirimbo z'intambara nyinshi cyane. Gusa nk'uko twari twabivuzeho, twavuze ko uyu mwaka byizihijwe bitandukanye n'uko indi myaka byizihizwaga, kuko izi tanks, izi misile ndetse n'indege z'intambara ibi bitagaragajwe uyu mwaka ubwo Victory Day mu Burusiya byerekanaga. Dore icyabiteye: uyu mwaka wa 2026 uwo munsi wizihijwe cyane Moscow, ariko hari ibintu byinshi byatunguye isi. Ibyaranze uwo munsi muri 2026, Perezida Vladimir Putin yayoboye parade yabereye muri Red Square i Moscow. Parade yari nto cyane ugereranije n'izabanje kuba mu myaka yahise. Ku nshuro ya mbere mu myaka hafi 20 nta tank cyangwa missile system zanyujijwe mu muhanda. Byatewe cyane n'ubwoba bw'uko Ukraine ishobora guhita igaba ibitero bya drone na missile. Ahubwo berekanye amashusho y'intwaro kuri screen nini aho kuzinyuza live mu mihanda. Uko byari bitandukanye n'umwaka ushize. Muri 2025 hari abayobozi barenga 29 bari bitabiriye, harimo na Xi Jinping. Hari tanks nyinshi n'indege za gisirikare n'intwaro zikomeye zari zerekanywe kuri uwo munsi. Ariko muri 2026 abashyitsi b'imahanga bari bake cyane, ndetse na parade yamaze iminota 45 gusa. Iba imwe mu ngufi cyane mu mateka y'iyi celebration yabayeho. Ijambo rya Putin yavuze ko itsinzi yahoraga ari iyacu kandi izakomeza kuba iyacu, ubwo yavugaga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti kuri uyu munsi zahindutse igihugu cy'Uburusiya. Yanavuze ko Uburusiya buri kurwana na NATO yose, kuko NATO yose iri gufasha Ukraine. Nyuma ya parade, Putin yanavuze ko intambara yo muri Ukraine ishobora kuba iri kugana ku musozo kandi yiteguye ibiganiro by'amahoro. Dore ibindi bintu byagaragaye kuri uyu munsi. Hari security ikomeye cyane i Moscow, umutekano wari wapanuwe biteye ubwoba. Internet zimwe zarafunzwe igihe parade yabaga. Itangazamakuru mpuzamahanga byinshi ntibyemerewe kwinjira i Moscow. Ingabo za Korea ya Ruguru nazo zagaragaye muri iyi celebration kubera ubufatanye buri hagati y'Uburusiya na Korea ya Ruguru. Dore uko abantu benshi babibonye ku mbuga nkoranyambaga. Aya mashusho yagaragaye nk'ari edit. Mu itangazamakuru mpuzamahanga abantu benshi baje kuvuga ko parade y'uyu mwaka yagaragaje intege nke cyane z'Uburusiya, ndetse abantu bakomeje banatangaza ko intambara ya Ukraine iri kugora cyane Uburusiya. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iki kiganiro cyasobanuraga Victory Day yizihizwa buri mwaka mu gihugu cy'Uburusiya. Nitwa Olivier, Imana ibarinde.